namusengela bakonfwa konse kuntu balitamira obunkolani obunga peni ne Michael Chisheta twalakonkanya pone esambiro eryo twainya ilya youth ministry in church esambiro iyo twainya pakushiku muri shishiku esambiro twenda nalyo eryo ka something twabula pofye twashire samu kibemba tikalela ndokutira ti Imisepela mu Cilonganino twalisambira ko kipande kyakubalirapo eryo ikipande kyakulekeresha ikichafumineko twalesambirira ifyo umusepela alingiriyo kuba omwina kristu uli umusepela omwina kristu bushi alingire aba musango nshi finshi alingire abe ichimwenako kuli environment na community yonze finshi alingire okulamona muri hena twashire sambira no kusako conclude kutila ti alingire akwata Christ life like akwata umweyo wakwa kristu kwati alemonekanga kristu mumichitire yakwe mufintu fyonze fyale chita pawushiku bwa lero mu kipande kya number 3 twalasambirishanya pali message ile sosokutila ati message to non-believers youths ati imbira ile lunga tenwafye na abantu abashirafika mu kusumina kristu ba misepela eshiwi iyo twalasambira ponangu esambiriro twalaishokosereshanya imwana inemo emisepela kuli abo bonse abashirafika mu kushiba kristu ba misepela. This is the message for you ati inimbira yenu kanshi nebuku twalaisho kufumyamo twalaenda nebuku yalembere na mwana David waleito kutila ti Solomon kanshi Solomon twalipo kushiba tyali ni mfumu ya mano yali lembere kwe buku pama buku yalembere limwe buku alembere kwe twalaisho kumonamo lero libuku lya Ecclesiastes lukala milandu emuchibe mbomo kanshi mwibuku lya lukala milandu twalaya muri lukala milandu chapter 11 Ecclesiastes chapter 11 verse 9 Ecclesiastes chapter 11 verse 9 emotwala kwata ukubelenga amashiwaya kanshina labelenga fyafine tuchitali onse ukubompyo mulaka wa chingeleshe lyonjise njalule mukwanguka ukubompyo mulaka wesu wa chibemba kanshi muri Ecclesiastes chapter 11 verse 9 pale sosokutile fina kulabelenga ko panono Ecclesiastes chapter 11 verse 9 Be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart, and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment. Kanshi aya emashiwi aya lembele Solomon mwana David aya lesa muchibembo kutila ti sangalala mubulumendo bobe kabiri samwa mubulumendo bobe na munshikushabu musepela bobe kabiri konka umutima wobe fyole kabira ukabe wa mutima wobe bonse na menso efo yalemwe ntiro kumona kabiri wishibyo kutila timuli fyonse fyole chita ilesa kesa kupingula aya emashiwi aya lembele Solomon mwana David nga fintu ndade pakubalira pono mafinishe fe twalaisha tusambirirepo nga fintu ndandiro kuti tuilaba message tukwete pakushikubwa lero ile lunga tana kuma nani believers youths abashilapokelela ndwe lya kwa kristu wa misepela twalikwata Imisepela mu community mo twikala abashilapokelela ndwe bambi tusangwa nabo mu chechi abashira ishiba pali salvation bwino abashirafika mu kupusuka bambi tusangwa nabo mu mayanda kanshi nimbila isumailu ngatene kumyo shabo nalimo epenga mulekeshuko lya kwishibira ko kristu muri bumusepela bwabo kanshi bafiko mwefye twalaisho kumonamo omundefu atusantuwe panono muri ilirembo nga mwali kutikisha sana lile mfika kwati na limolile pele nsambukwe bati samwa mu bulumendo bobe uyu bulumendo tabamulondo werenga nani believer na nguli believer lero banda tisamwa mu bulumendo bobe muri bumusepela bobe kanshi muntu balela ndebo nangwa mashiwa ya lelo ngenkana kumusepela
kuti waba ni wewe musepela kuti naba nine yale sosha mukatika mwewe wandi amashiwaya nomba ngafintu twaishibe ishuri abo musepela twaishibe kwe bati umuntu ngafuma mubunya muri bubebi ayalekula afika mu 15 years to 30 pali pakati aba mu mushinku wabo musepela kabiri uyu mushinku kulusana uwa abantu besha okuchita experiment fintu ifingi sana mukatika bumi wabo na mukatika mweyo wabo nomba ilile mbolya soso kutila tisamwa kanshi wishibewe muninani kutila lyonse iliyole chite ekintu chili chonse pano pesamba lyesonde ichilete muno mweyo hobe no mubiri hobe ulesamwa kuli ubupingushi kuntanshi kalemba tiapo penefi aperere aishile pindika kwa mashimu kutilo kwisaso so kutila ti kabiri muishi kushobe shanshi kushonse isha wika shibobe lyo lino mweyo kuti wasamwa nefile kwebo mutima obe nomba ndefa tusambile peshi ya mutima omutima uli wasende fintu ifingi emuli kampingu ya muntu elio kampingu wa muntu ilingirine umuntu ngakonko obufwayo bwakwe ukulingana fyo kufuma mukutendeka ilio muntu aise shokuwa mfyo obufwayo bwakwe ukufuma mu bufwayo bwakwe alesa twasanga ati ba Adamu na ba Eva bafikiye mukuli ekisabo kanji twasambira pokwe bati umuntu ngafika mukusala ubufwayo bwakwe akano ubufwayo bwakwe alesa what follows is the disaster ni catastrophe eikonkapo nomba muri bumusepela muri lirembo bapela ni go ahead samwa kabiri no bukabe bwa mutima wobe wishi ya mutima wobe wiyo ya mutima wobe ikonke elyo twalondola tubufwayo bwa muntu tabubafye ubusuma tabwabo obusuma ekyo lesale tiro ubufwayo bwako kuti buchitwe ekyo lesale tiro kwe bati bufumu bwako bwa mu buchitwe panonse ni pamulandu wako bati bufwayo bwa muntu bonse wali kwata sumu wali kwata poison nga iwe we murumendo we mukashana ushobufwayo bobe efyo upompo omutima na mapange wako atanga wapitulukamo chine filesekeshale sanga wafifikirishe nangwifyo chita chine filasekeshale sa muri bumusepela bobe bakushira afika mukwishiba kristu abantu abengi bamisepela bafika mukusushe chipingo ukweba ati chipingo nalimo chairenganisho wafye na amatontonganyo y'abantu tefyo bengi abali muri uyo musango balifwa ichipingo chalilanda ukutila ati chilambo cha lubembu nimfwa tukachimona kuntanshi kwebe kalile muri bumusepelo bwa lubembu kabiri ndefwani konkanyepo amashu ayo silo kweba ati follow the ways of your heart and whatever your eyes see ati konko bufwayo bwa mutima bobe na fyonse amenso efyo yamona fikonke amenso tayakwata boundary amenso tayakwata maketani amenso tayakwata demarcation mwakuperera yalolesha afya paliponze ichimonemone nombapa advice bapero mu kuli kalembo byati fikonke fyonse ngolevwaya lero wishiwe kutila pampera paka bobupingushi mufyo tamba mubumvisolo pa public mufyo chita enjoy mukubona ushe chine filatemu nalesa mukatika mweyo hobe mutishinga nga washiringishe kutafite munalesa ninshite isumeyo wakwata yakutuko bupingu shubuli kuntanshi nshira yakufurumukira mufyo bupingu shubuli kuntanshi kusumira pamfumu Yesu Kristu uwafire pachapindama bantu abengi abafyerwe bali abanono bakula muri bumusepela babo bachite pintu ifyalekana lero kwipelepele mu bukote bwabo bale chitari great to say kanshi nshita ya buli bumusepela ngana libo mpeshe wino nganshire chula fino ndinalimo bubwafya ngwete pali kankashita ngana libo mpeshe wino enshita nalimo spiritual attack inde kwata muri bukuwandi nganshire fikwata nalimo nishite isuma iyo Kristo alekuita muri bumusepelo kuti ubombe mulimo wakwaleserio chirina amaka tepa mulandu wakukolwa tepa mulandu wakuchitobu chende n'obulalelale tepa mulandu wakupepe mitikola n'okuba addicted kufintu ifyalekanalekana tepa mulandu wakukwata the spirit of confusion mumweyo hobe ni pamulandu fye wakwa Kristo nga wasumina fye fyonse fyalaba destroyed wirolesha peshinelyo bakwishiba wirolesha pafya abantu bakoya muri bumusepela bobyo kweba ati tawayishiba Kristo Yesu Kristo enale kufwaya
community nga yali kusula Yesu Kristu alekusumbula, community family nga yali kuponya panshi Yesu Kristu alefuwa kubuya kusumbule, kwalimyewo shimweshwa ishireita mubukulu bwabo mberi omulimu abalinga ba Paulo bakoselera okupimpa mukukita ifintu ifyabipa mukupakasa abena Kristu kabiri basulirwa mu menso y'abena Kristu n'okutimwa. Lero enshita yalifikirira eseeru ayishiremonekera kuli bena Yesu Kristu n'okumukinja lililira ndwe lisuma kuli we muninane we ushirafika mukushibwa Kristu okuti kutuluka n'okutumana lesa lefu ayakubompye mukatyaka mwoyo hobe konsekoleta mbiro kunkola nyobu lesa lefu akubompye uyirolesha pame mwisho walufya nyobu ingi nali muwalika kuwapo muchifungo nali muwaliletapo emilandu kabiri walisurwa palufwa lesa lefu akubompye tepa mulandu wa membu. Isaiah chapter 1 verse 18 pale sokwe bati nangwime mushenu shafita shani ndefu anshibutishe tutu muli mumusepela abo besumina nokulapira okuti ubombele Yesu Kristu ubombele leso wa moyo. Satana lefu akubikefye kubomfya ng'ekibombero ekyabipa ale kubomfya mufintu ifya museru ifya lubembu bakuti peperepere mukabe naye nakungehena nomba lesa lefu akupange chipe cha mutengo akubomfye umwabelo ubufwayo bwakwe wimye misepela shinobe wirolesha pafyo bakweba pasukuru wirolesha pafyo bakweba mulupwa pafyo bakwishiba pa chechi ati bakokola mu chechi lwe misango bakwata shimoshine pibuka no kulapira mwishine lya kwa Yesu Kristu nokupokela Yesu Kristu nga kaposusha yena walabo musepela uolesa engabeke bwamo yena walabo musepelo wingemanina nokupepa leso wa mweyo munshite ya mafya na dimoto ala chita encounter mupepi apa pede yena walaba umusepela owashipanga Joseph winga poswa muchirindi kabiri nokufuma mufyo kana ukwabulo kupontela lesa walaba umusepelo owashipa winga twala na limu kuchalo chabene atitikishiwa aitwa pamongo mulebeshi kabiri pamongo wine aitwa pamongo musha tawakapontele shina lya kwalesa bantu nishuri musepelo wa imani no watikira pamfuni Yesu Kristo na lesa akakwabusha. Favor will be upon your life amapalo yakakukonka vye kanshi pabushiku walero emashi wetu achiralo rekishapo aya elyo pampela yasoselyo kwebati but know that for all these things God will bring you to judgment. Ati muri fyonze nga watuwesho kusamwa akonka ubufwayo bwa mutima bobe lesa akakupimira inshita nino ine iyo lesa lefu akubomvye ukufwayo kwakwa lesa kwakuti umuntu uli onze afike kukupusuka efwa nino ine inshita kwali kwefiko efyo twakwete wala tuitati bashikuru balikota baliko fino ndemoneka baliko abachangwa bambukirwa bambi bale kitali great life bachitire lead mu mendo bwabo nombe yimbira nsuma ya isakuli wowe musepela nani bilibo shirafika mukushiba Kristo la pila nokubwerera kuri Kristo muri Kristu mwabe nsambu ishisoma ishakutamvya fiwa ishakutamvya ma addiction ishakutamvya ama demon oppression na demon possession fyonse filatamka mwabe nsambu ishisoma lesali kutemwa kanshi mwisambiro lya lero twachikwata message iyaba under youth ministry ilelo ndolola pali youth in church. The youth in church umusepela nangu imisepela mu Cilonganino kanshi pa ushikwa lero message twachikwata twachambula profika sub theme akachilala that the message to non-believers youths kuti twamita papena non-believers youths but within a second nga mwasumina mwaipela kulilesa Yesu Kristu ateke mutima wenu mwalaitwa abana abakwalesa ishineri achilapa mashina yonse lesa mupale tukesa monana muri video na munkola nyabuka konkapo lesa mupale ngata mwachisa subscribe uti mwachisa subscribe lesa mupale amen.